Meja mi kudo le ahor mi bi mi mado dagbe ami ko ra ho zan gbe li do son si azan ko nukun ene gogbe ho ja ma le ye zehwe e home nu do nukun bene vile bi hui ton kaka so itogun do dion me ti le mi e wa ti cheme e ipo bi degbe do so mi to gan ton e mi blodo fi li do son si azan we go mi dogun do aye e home nduro dagbe ho ja o ma le bi hui ton me ye bi e daro de pepe do e ko iton le ji ti me po ndo menjele sen dodo gbasa ye do zogbe si kan eniyan ju e matin libre e hometan etan yo e diwe mi na besin e ti me po ndo menjele nugbo sen dodo gbasa e do zogbe si kan e so mi to gan to mi lo do to mi fi wa da yi e we do ji po mbo ho fo bo sen dodo gbasa do se yen ten we le yo ye do bo ho fo aduka ten de bute so de le ado e mo no menjele merekun wa je we o merekun wa do ho do kinken bo wa do e ma de won la infla fo do si kan te je metan e na je nu kan le wo le to ezan bi opo ndo menjele le se ondogban yo e ni dozo gbeji po ndo menjele e ko imbu kan po mbo hofo menjele mi wa dai we ndeji bo du deji do so mi oji po mbo hofo me ma soro nde do e bo do ho de do e flafo de o matin libre e do ho e ni o menjele mi mina tun ndo menjele le na si ho wa nugbon do o ho afo o gbangan e ro nu kan don di yo e ko ro pin pon se do e menjele mi le si ho wa nugbon do ali e ni onu yo e ko ro to ho menjele mi bo matin libre e do enion mo je me la ho uriel da sundo e dion e pa gbe nu wa re do menjire e o e gbon fide hun e din ahole we ho be ne vile me mane vle si ali ndo to mi to fi am lo 40 abi na vle mane hole o tonton ji allo 5000 tu di eyan enion dion e o e de aforo kodo nu kon menjile mi tonton ji e dion e so be me fi egbe dian awoyin bo ho be ne vle ro taji yo ye me no ponta glo mo de nton le iru matin libre e sodo e ko etonji o menchele matin libre do po e mo yona go ji e amazon mi ton lepo gepa mi ton lepo do bola lo so hosin alinu do lo me e khoye ro na ho do domain de timo kan senior bish khan balbe ro do ton bo lo so ho ton ibo ro na ho e menchele mi ne ero de tigmo mi na do si ro god mi ton le ji mi na ton le de tin bo je do e pe me menchele mi yon vi de tin do fene bo e so lobo hihiye di la do ndo mi onu nu mo koton e je yo e zon po don le yo ye ko jete menchile mi bo e do kai boyo e ko ro nu su ton ko de nu ho me se ko ji sin kan me don e nu mo koton e je de be menchile mi po don le din yo ye de lo ko jete bo azon ye ton yo ye ko ro wa ho ma no te be matin libre e do we ko ton jin a kwezi kanali do sin ho mi na do tin matin li do po e mo livale ese be le do e ro sin ko me o tanton jeji e mo be de to mi ton dion dion e go si yo to ro akwese ko ten yo ton sin ogbeji don lo bo be de to mi ton fi o matin libre e do bo so do yo ko ton jin mi na so san nevo e yo e mo Joseph jogbe nu ba e dion gbe do nu konton e si ho do fene yo e blo nu mo konton so yi hon ibo e ho alo na di su ti tengbe mo je ho gbo nu fene ro po to pon la gan o to kuro e dion ne si ho no pogbon bo azo alo be bo ho gbo nu sin to ho e inu kan bo so asuo e ran e o me de gbon fi dion ne o e ro ho ton do e de su do me le dele pa sin tetin mi na no benjele tonton ji e dion e sọ̀rọ̀ bi me fi egbe di amen ma na vle do to mi to fi yo e no apa tin de yan do po flex me ti le mi do to mi to me fi mi na so la nouvelle tribune e mo saint do gba sa me e lo nu gbo le seru yen ten we le yo rudeji e wada ido yo ye do bo do zo gbeji po mo ho fo ho de bu kun so po nouvelle tribune de so e do ho e ni o men ti le mo Joseph jogbe nu gbogbo do ton nu kan ton le in gbon do fene yo e do gbe ton le 4 vérités lo ho de do do je nu gbo menji pe ro nu kan ton e Joseph fi fame jogbe nu ton yo me bi e gbe la mo khora bo mo lo jere e o me nu da gbe ne hun azo e na gbe kan de ro mo kaka so ine le 4 vérités ro ho ro mi le si yo mi kuna bo bo nu o me e mi na do bi kan kun bo ho ro de wa ino le ro mi ade wada yi e wa in to gan e be ne vile so di e po mbo hofo me ma so ho ro bo ro dro de ku e vlafo me ti le mi po don zo atole yo nu e je do e
ekpe be bla o yon de do o mi yon bo sikan do bo flo mi yon do gloton po dans le dion me ro po atan do jefasin ho to fene yon e ko plo be me tilemi bo ko ja male bi ku yote do ko eni yon do fin minap no le soleil bene info e ko metan etan yo e mo le nu boy Joseph Ojogbe no e do ten pon nu konton de e ko blo dion e ko digital ho do de me nu gba sa fene e gbon fere hon e wa lo le soleil bene info do po mo do benjele nu gbo me e ko ipo no le kere we ko da fo ho eni me ro jefa fine o ben INF de su ko eni no pe nu kundo nyon ho mo no je hundo nyon ho do to mi to fi yo loko o da fo ho eni me ho me tilemi tonton ji e ye dion e je nu kono mi se lobo de aforo ko do nu kan fraternité et mi do benjele nugbo wada italata yedo somi e to gan to mblo to mi fi o men bo de yele bi hui so fi wada italata sin yo ro fi torote sosa e sin to gba sa sin onu kan to lo sin ye bodo tutan do we do zogbe sin kan le jire mamu fraternité e wa eniyan bo le ti me po no mejile po no le ye ko plo me le be me nu we jero e pe fine be no sin me do kanu bono flo mi o do glona yo po no le ko do eniyan kan do fine bo ko ra zo dagbe wa we INF de su oro ma ti gudoge ko ja le bi wedo eniyan libération lo wa libéré ho e se ro sin dodo gbasa e bo mo je nu gbo wada yo e o ben e so e bo to vile so e bo eru to ga bo ho fo menjin welo ete ko ra zo pepe do me na ho party so ta lon pa bo ko ro azo pon bo le na si hu gbe kan dinu gbon yo e go tun gege blevo de vo pon e lo to me na fo e na jo azinpo donin nu kwa so sin azan ko nu ko ene go gbe e jiwe e de me metilemi Joseph Jogbe no azo e wa ro tan e yo e ko ro gbe tan do e bo e lo mo do gbe nu kan tan do fune bo e pa gbe ni de su ti tengbe zivie yo po don le yo ye je go menu mere le do tan yiwe do a libération we so do e kwetan jin e kon de be glo ye yo ye do plime bo zo eke e mo do ye si yo ye jo zo eke le do bo ba fo inchara me metilemi me kan gla lo note tonton jin e diyan e lo note pon ho de amen ko tonu so yo e de aforo ko do nu kono mi bo isu ma wo tonton ji alo 5000 to di diyan me so e diyan se ahun kan jije mi na sele po mo ho fo Actu Express e ti me po do menjire nu gbo sin dodo gbasa e dogbe doji dagbe e o wada yi e do so mi to gan ton sin oye kame e Ajache News e ti me po do jire nu gbo azodagbe yo Joseph Ojogbe nu e ko be bo e ko ro gbe inu o gbe do ton nu kan ton le ho de ji mi na jo ne do bana so l'indépendant mo do menjire e o ben o e no to gan zin poji Patrice Talon na mera ho si je ha enion kaka ko ro o hon po do tara ga po nu kun me do ji po e mera ho e do gan zin po ran se jo e nu dagbe na me tele mi l'indépendant e mo do menjire ho enion mi do rando nu do sin do gba sale do zo gbe sin kan so mi to gan ton jiro to mi to en fin Romi Aduwada yi e we yin to gan bi to etan din po nbo ho fu e me tele mi INF de so e ko sepo ye me hwezo atole ba fo e si hude nu e jeru e pe sin ye kame e ni o tin po ton pe wo do ni le sin po e na pole me bi hu be bo le sin e ro di do e pon e yo e na so gbogbo ton bo black panu ye e ro de ti we gbon don e na e do adukunu ton me chelemi le Telegram e de so afi e ti me po do me jere nu gbo po do le me ro po atan e po lo be ro don me le 2 ans e non sin gbeto no zo meton le e hun do la me do kame bo no flo mi o do glona gben yo ero de tiwe yo ira itimero don me mente lemi o le clairon e hometo etan itimero menjele o centro gwasa mo no jele mero po eto kun wa je horo a sin kan te je meto emina do so mi to gan tan sin alinu o le ti le gban yin kun me le je me de bukun wa de afo le 2 ans sanu meten we le yo ye do zo gbe sin kan ji po mbo hofo we no kun me bi tan ko pata no kwasun sin azako no kun ngo gbe do gbe ngbe yo e we mi ra ho na o gando asi boranti azo dagbe wa no o bene village bo le clairon e do ho enion mentelemi le matinal e remeton etan e mina sodin e ti me po no menjele nugbo e mera ho Luciano hunponu ADP de tan yemo e so pe ro di me mentilemi bo azo isi hu atemeteme ro fine do nukon ina si ruti do bere to mi ton do apara pare koyo mera ho e do eneo le matinal do po mo le Romi Aduwada yi e we so din po bo e to gan beneto e eton bo hofo bo medeku kun so ro kore we na do sen do gbasa e ko ro ho boko do nu inu po bo hofo e mentilemi hon nukun bi ko zindo nu kwason sin azan ko nukun en go gbe don do
gbedengbe yo mira ho ena yi o to ganzin ko ra si le sen dodo mi ton ko dogbon e bo na dia zo waji khla nu o bene file metilemin hon me idalaji do se ko ji do ite ra nu iho do yonu eni owo zon poronle ikodo azo mon koton wa INF de su odo le gbede pon me na don kaka se kaka sa menji ndo po to kun si hudde do to me bo e bon do gbede pon hon mi ale ko a matin libre e hon me ton tin e do le nu po menji nu ene eje do se me ko ji do epesin kan me don e yo eyan lo eyan de su ti tengbe nu eyan la kun do nko we o me mentilemi hon le si hubo pa ko do na sen don do ali enele nu le ko no zo ale na wa nu boy INF po me bi ko le na si huwa zo iton bo ena kan zi ton zi lo kan sa ton sa ho iton o sen dodo gbasa oromia do wada yi ho ye do somi to gan iton ji bo khofo matin libre e lo do ton bo so do ho iton ji tonton ji me chelemi o mala hele vleto eni odion e so di do to mi ton fi amen e yo e di afo do podo onu konu mi bo ho jai male yo bi wedo bo so do ho iton ji do fin bo eni oji e je mi na no te do po e home yin o ali do so sin azan ko ene gogbe ho jai ma ho do fon gbe me ho e ho me chelemi e teni gbese